بناوی خوی گوره و مهربان سپاس بو خوی گوره بو هم سرکوتنا گوره سپاس بو وی برز و خوشویست که با دلسوزیه و حولتان دا کنگرکتان سرکوی و الحمدلله سرکوت. من با پیوستی دزانم سپاسی اندامانی کمیسیون و دادوره برزکان کم که براستی زور زحمتیان کشا و لجر چاودیری اوان پروسه دنگدان انجام درو و بوی ما شانازیه کی گوره که اوان شاهدی شفافیت و دموکراتیتی ام هل بجارنه ادن. بداخوا او شیوهی که پیشتر هل بجرده و وی دنگی پیبدین که با الکترونی بی بداخوا ناجح نبو. من خوم لچهار محطه چوم تا گتوانی دنگ دم نیو ساعتم پیچو. والله دوی او خوشیان بریاریان ده حاکمه کن و کمیسیونش رنگیم روش تواو نبو هر دنگ دان. لبر او شیوهان هل بجارد اوی کدوینه براستی او زور ریکو پیکتر بو شفافتر و کسیش گلهی نکد. اوش درسک بو باش بو هم. هرچند الاولیش رأی من او بو که اما و چیزانه بکار نه اینین چون که لزور شوین هیچ تا فیر نبوین کک. اما یک دو هم احتمال قابلی او بیطعنی لی بدری بلام اما ایتر الحمدلله که بم شویه کتایه هات. اولا استه کاتی همت کاتی اویا دست بدنن و دستی یک و هموتان با بیرو باوری کی پولاین همت کنن خدمتی پارتگتان کنن خدمتی گلو نشتیمانه کتان همومان سرکوتین هموتان سرکوتن کاندیدکان همو سرکوتون مادام حزبکتان سرکوت کنگره سرکوتنی همومانه هموتان خوشکو برای اکترن هموتان کرو کچی ایمن کس زیاد نیه لم حزبه هیچ نفرک لهر پلیک بی لهر پوستک بی هر کس اتوانی خدمتی حزب کی بکات خدمتی اجتماعی کی بکات لیرانه لبی لام شوینه لشوینی کیتر لبروا رجعتان لیکم کس دلگیر نبی حزب خوتانه و ایوا کریم حزبان امرو برای کی تو لو شوینه خوش کی تو لم شوینه سبینه تو دیو شوینه لبروا ابی باگیانه کی برایانه باگیانه کی پاک و بگرد همو بگرینه و بو شوینی خوتانو و بدلی که خوش و فراوان انشاءالله. هنده لایان جوری که اپراسیونی هاوبشیان درست کرده بو نزانم استش ما و یا نه بلام با تمای او بون که پارتی لطلت دبی ایتر وکو خرطلی بلاشنی دین جهر یکی او بخوی پارچه لپارتی دبو و تصاوریان کرده بو نازم استجاری کتر سر خوشیان لیب که هم نازم چون پی بده. اولا من دبینم خلالی کی گوره هیا و من دواتن لیدکم او ده صلاتم بدنی من او خلاله چاره سر کم. من ابینم هیچ برای که آن خوش که یزدی لنو لیستکه دانیه. اما خلالی که گوره ابی پر بکرده و حتی اگر زور لگل پیرویش نگنجه او ده صلاتم بدنه
ئێمە ئەو خەلەلە ڕاست بکەینەوە چونکە سەربەرزیە بوو پارتی سەرکەوتنە بوو پارتی و سەرکەوتنە بوو گەلی کوردستان. ئەتوانم بڵێم ئێوە ڕازین و ئەو دەسەڵات هەم ئەدەنێ. یەک دنیا مەمنونی ئێوە. هەوڵان من جارێکی تر دەگەڕێمەوە بوو بابەتێکی زۆر گرنگ. من بە بیرخۆم و بە بیر ئێوەش دینمەوە جارێکی تر وەسیەتی بارزانی بوو من و کۆکدریس. من ئەو ڕۆژە تۆزێک بە مفەسەلی باسم کرد، بەڵام دەمەوێ ئەمە بڵێم کە من و کۆکدریس برا گەورەی من بە دڵ و گیان ئێمە وەسیەتەکەی بارزانیمان بەجێ گەیاند. ئەو ڕۆژەش کە من نێچیروانم پێشنیار کرد و ئەویش مەسڕوری پێشنیار کرد، ئەمە پەیامێکی ڕوون و ئاشکرایە کە ئەوانیش وەکو من و دریسە بن. من دەوای سەرکەوتنیان بوو دەکەم و من عینی ئەو وەسیەتەی بارزانی لە من و دریسی کرد، منیش ئەوە لەوانەکەم و بە هەموو شێوەیەک پشتیوانیشیان لێ دەکەم. ئومێدیشم زۆرە کە دەتوانن بە کەڵکی هەم خانەوەدەی ئێمە هەم بە کەڵکی حیزبەکە و هەم بە کەڵکی میلەتەکەش بێن. داوای سەرکەوتنیان بوو دەکەم. زۆر مەمنونی لوتفی ئێوەشم. من پەیامی ئێوە تێگەیشتم لە شێوەی دەنگدان. وانە بڵێ ئێمە لە خەڵکی تر باشتر بین یان زاناتر بین، بەڵام ڕێزگرتنە لە مێژووی بنەماڵەی ئێمە، ڕێزگرتنە لە خەباتی شێخ عەبدولسەلام و شێخ ئەحمەد و مەلا مستەفا. ڕەنگە زۆر لە ئامادەبووانی بەڕێز ئەندامانی کونگرە حەقیقەتێک هەیە ڕەنگە نەزانن. لە ساڵی ڕەنگە 1956 ئەو سەردەمە بووە. شێخ عەبدولسەلام مستەشرقێکی بەریتانی دیوە بە ناوی ویگرام. ئەو لە کتێبەکەی خۆدا تەوسیقی کردووە کە ئەڵێ داوای لە من کرد ئاسانکاری بوو بکەم بۆ ئەوەی سەردانی لەندەن کات. ئەو وەختە سەردەمی مەلیک جۆرجی پێنجەم بوو بۆ پیری ئەم مەلیکەی ئەلیزابێت کە پێشمەوەیەک وەفاتی کرد. ئەڵێ لێم پرسی یا شێخ تو چیشت هەیە بوو دێ لەندەن؟ تیم دەمەوێ بێم باسی سەربەخۆی کوردستان لەگەڵ مەلیکی بەریتانیا بکەم کە ئەو وەختە وەکو بە وەختە دەیانگوت ڕۆژ لە شەرقی مەملەکەتی بەریتانیا هەڵدێ و لە غەربی ئەوا دەبێ، یعنی کوڕەی ئەرزی هەمووی لەژێر حکمی بەریتانیا. ئەمە ئەو قوتابخانەیە، ئەوەی ئێستا ئێمە ئێستا لێرە دانیشتوین ئێمە قوتابی ئەو قوتابخانەیە. مەسەلەی ڕێبازی بارزان ئەوە نیە هەر کەسی جەمەنانیەکی سووری بەست و ئەمە بارزانیە. مەسەلە عەقیدەیە و بیر و باوەڕە. بیر و باوەڕی ئێوە ڕێبازی بارزانیە. جەمەدانی سووریش بوو ئەرە تۆزێک درێژە بی، بەڵام بوو ئەوەش وەکو ڕەنگە نهێنیەک بی بلای زۆر کەس نەزانن. لە بدایەتی سەدەی ڕابردوو ئێستەش ماوە لە هەندێک شوێن و خاصەتەن لە منتیقەی جافەکان، لە منتیقەی هەورامان، لە وەڵای لە ئاکرێش ماوە هەجا ئەو هەبن
شده هنده جارت گوته مشکی سه رنگ بین، رنگی خمری، رنگی سوز، رنگی شی رش. منطقه بارزانیش عیناً وکو همون منطقه تر. هر کس وکو او افندیانه هر بوین با هر یکی با ذوق خوی بوین با کی بسته. با کیفی خوی چه رنگی کی ویست با. وقتی که بارزان کوت برهرشی فروکی بریتانی و پلاماری سپاه عراق و تکش کن پاش ما یک مقاومه مجبور بون بچن بو ترکیه. او وقت جمدانی در چو بود. جمدانیش به عین رنگ سور و سوز و رش چین رش. جناب شیخ احمد جمدانی سوری حل بجارد لأحکام عرفی که در چو لمنطقه یک لأحکام عرفی و هر کسی ببینن جمدانی سوری بسر و اعدامی کن بیکش. جارک مفرزایی که پلیس لخوار گندی بارزان توشی میر من دالک دبن شوان کاره یک جمدانی یک سوری بسته بود باو جمدانی خنکاندیان کشتیان شهیدیان کرد. خلقی کن پلاماری قشله آندا قشله لبله بود لیاندان زور بریندار بونوانه دوی اوه 12 کسیان هل بجارد لمنطقه بارزان هینایانن هر 12 آن رمی کرد بو اوه خلقی که بترسینن ایتر لو رو جوا لنو منطقه بارزان پاشان لزور شوینی تریش لکردستان جمدانی سور بو رمزی برخودان و تسلیم نبون و خونه چماندن. او وقتا لمنطقه بارزان اگر یک جمدانی سوری نبسته و پیان دگو تو جاشی پولیسی وایلی ها. اینجا من یک رجاتان لیدکم برایانه و رجاتان لیدکم حکم لسر بازی بارزان لخلال رفتاری ایم مانان ام جیلی استین منوی ایم بنمالی بارزان لخلال ایم حکم لسر او ربازه گوره و پیروزه ندن. نظام ایوه متوانیم تعبیر بواضحی تعبیر بکم لیم تیگیشتن مقصدی من کاری اساسی و هرکی قرص لموضوع دست پیدا کرد. ابی زور بجدی خریکی رخصنا و ادامه دستگاه کنی حزب بینو دبین ان شاء الله. ابی زور بجدی متابعی ایشکانی اما لقل بغداد و او اتفاقیه که امضا کرده و لقل انکانی تر بجدی متابعه بکری و جیب بکری. اما هموشی ایشه کی زوری دوی تر ان شاء الله خریک دبینو و لأست متمانه ایوه دا دبین براستی ایوه همتان کرد و سری همتان برس کرده. سپاس بو همو قارمانکان پیشمرگکان دژ ترور آسایش پلیس حرس حدود که اما ویا زور برای کوپیکی آسایشی نوچکه بتک زور برای کوپیکی پاراستیان و نیان هشت هیچ ناحزه آن دشمنک جرأتی هوش کرد که کاری کیواب کردن امنیتی منطقه تک بداد. زور سپاسیان دکم دست خوشیان لیدکم و بناوی ایوش سپاسیان دکم. سپاسی همو او خوشگبرانه دکم که زحمتی که زوریان کشه اما ویا چوانه اینانیان لیدنا چوانه خدمتیان دکر براستی همو ماندی بون و زور سپاسیان دکین و جار اکتری سپاسی دادورکان و کمیسیونیش دکم که براستی دم یک دو روزه زحمتی که زوریان کش. سپاس بو ایوی برایزیش بو ایوی خوشویستیش که تحملتان کردو و او کاری که پیوست بو بیکن کردن. و سپاسی جماوری شاری دهوک و همو جماوری پاریزگاه دهوک دکم که اما ویا تحملی میان کردوه و میوانداریان کردین سپاسیان دکم و اگر برتنگیک هاتوی تر رگه بو هیچ حوالاتیک لحات و چوله من لستوه داویلی بردنیان لیده کم. جارکا دی زور سپاس
سرکفتی بن سرفراز بن و وکو همو جاره دومایا همه پیامکی و گوتاره که هم بیر نکین بجین هزاران سلا بوگیان پاک شهیدا و هر سرکفتی بن